Nhlanhla Mohlaoli yo a tsebiwago gape ka Nhlanhla Lux o lokollotšwe ka peila ka tlase ga melao le maemo a thata. O ileditšwe go kopana le moepelaetši gape o filwe le nako ye e swanetšego ya go nea maphodisa paseporoto ya gagwe. Go sa le bjalo baemedi ba gagwe ba molao ba atlegile dingangišanong tša bona kgahlanong le mabaka a mangwe a bego a beilwe a go mo dumelela fela go ba profenseng ya Gauteng. When the prosecutor came to see whether or not bail can be arranged at the police station, then the investigating officer raised some concerns, and the prosecutor then decided to step back and allow the bail application to be heard in court, so that he then allows those concerns that were raised by the investigating officer to be investigated. He gave the investigating officer till today, and when the investigating officer came back today, he indeed confirmed that no, he has investigated the concerns and they have no merit, and therefore hence we did not oppose bail. Mohlaodi o lebogile bathegi ba gagwe le mekgatlo ya badudi ge ba mo file thekgo. O lebane le ditatofatšo tša go thuba ntlo, go utswa le go senya thoto. Se morago ga gore monna wa Soweto a latofatšwago ka go rekiša diokobatši a bule molato wa bosenyi kgahlanong le yena. And what's important is that we are going to come out and emerge victorious. Yes. We are already victorious, but we're going to make sure that we hold each other's hands, even Baneba Siomo, this is the time. There's no other time. This is the time that we live and die for our people. Nhlanhla o boletše gore go na le batho bao ba lego kgahlanong le Operation Dudula ba nyakago go mmolaya.